PGR la pen VGR along le prabjin beneviction nang po la pen sarthe phangcho long le chiring kora isi non tribal atuma phan tharle pon nang po puga che song atuma phan rai khoma sai khia tum pen hem kang sam pon air Bini Karbi Anglong Autonomous Council Adonri along APSL se asongja tung kati song pon nang kok lake kedam tang phelang pi along alam kia hot EM amorsing tiso pen sarthe phangcho long le chiring kora isi non tribal atum thibor idat adim tharle ponpo lapen thare po chiklo ni phai toxi arni tharle pon back po pu alam chak ki piateng non anta ke pleng bedara joksi kati song asai kideng pon News Desk report the leading site news PGR মাটিৰ পৰা ইলেকশ্যন কৰিব লাগে তাকে দাবী উঠাইছিলোঁ আমি তাতে ভোট লোকেট কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া দৰসিং ৰংহাং আৰু EM ডাঙৰীয়া অমৰসিং টিছদেৱে তাত আহিছিলে তেখেত ক'লে যে CM টি দিছিলে আমাৰ EM অমৰসিং টিছ CM ডাইৰেকশ্যনত সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ EM অমৰসিং টিছে মিছা কথা কৈছে ৰাইজক আমি বিট্ৰে কৰিছে তো আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে ভাংচোৰ ডাঙৰীয়া মাটিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন নহয় আমি ইয়াতে আমি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে PGR মাটিৰ পৰা ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি ৰাইজক জনাব লাগিব যে এতিয়া কোনটো পদক্ষেপ এটা লৈ আছে কি কৰি আছে সেইটো ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি ৰাইজক জনাব লাগিব নহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিম সেইটোৱে লা বাংকে ইতুম কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যত ইতুমকে চিনি আদলো ke damtang arni ile tum dak phelangpi pero ni along ile tum akarbi tum han thengang akde laso thengang akde pena bangke itum party dharmo kidu keplang sepatin tipin pensi dak phelangpi la tomar pi long itum katu ko be ingni thipsi che song no hala bangso ka che song arni rat deta thek pronglo omorsing tiso ke hai la pen dosing long hang ke hai alang litum CM tuliram long hang alam toy pensi haladak rara thengno banglo la pen haladak rara thengno amasi omorsing tiso ke hai ta jailo ing koyar ni ke itum ching bayana la pen non there po chiklo mars proxiani atumi no la bangso ni ke sarthe phangchu along le long pen hala poromanando bhagot la pen chohana tum dak long le ka charai thi babang ke nake dak pen tharle po mate election tempo pusi haladak si chak te kanglo tangte atumian ke election dawe thang dawe te kupia phamsi rara phan ka chobai nang ponte rara phan kupi lo lang plot kente lage
lupik itung ke munit kali marat mari apisa sai se man itung ke ante lake manpeng ave man itung ke hadak ke hadak rara phan ke than ki mum pon ke japon ke itung ka do belo ante hala ni tum rara phan ke than alam chake kupilon lake kupilon don tum rara phan ke thak ko ante lasi pini em omosing ti so cm tuliram rong hanga tum non nang barsi rara phan thanang ponon pipot lo eviction game kita kente la pen eviction jong si claim un e pulutang de kupilo rara phan jong thuinang po chobai nang po kente claim un e damun e claim thek thelo pulutang de hala sor ni si jathan dak nang ile thek the pulutang de la pen thek the pulute ar pulong niri ni le puji pu bangke nili ta so pulong ni ne jong si thek the pulutang de akapre cho claim mo business cho claim mo site ki noi akapre claim noi seta la so counselang hoyong do si ini putang te rara phana ke mang la pen alam chak bang chiba pleng thek nei la si pini tu be jo ni tum birta long lo thang cho hem long bang ke omo sing ki so ke haye komane phana dak toy si kapamang hudam hala komane dera hem long le ta pini case claim bom lo mo hala so dera hem long le pen si eviction claim ra pen nang mo phi claim nang an ki do thulang nona bangke election a por lo code of conduct alam nang lepo police army long le lo nona bangke claim on lo mo aphi matik lo lai gupi lo lake kachong thui galirang man lake la si ha ka che song cheng hutai tum che than lo ka che song ke sok puna meson elom su pu ching hi prong mat met chok bang kali der nei pini theng mi theng nei lam cha ka teng lo march troxier ni election claim ji pulo ing hong lo claim ke der lo che song phedang ponon kasi pini nang bar noi pini dak itom party chipu pepin pen asong chipu pepin pen adharmo chipu pepin pen ki duk ke plang chipu pepin pen pini nang bar noi rara phan ka chong thuye tum phan gela ke ni likali jok dali bang jok abang phule cho bai sita itum lang ding nang elo laki itum kroi nang elo lasi pini song ke do an pen jong ke do an pini dak taso ka che song aklama long bang si ini tum la non dak komat mana chong thuye tuma phan itum ke pini tereng nang pulo ke lahelo tum che song lo man phang cho long apu thai eviction nai la pen sarme phang cho long le pen pgr pachi jara lake alang tum kupi dong amat khane lake kapak tik lo sarmen phang cho along le bangke lake sarthe phang cho sarthe phang cho long le bangke hola bangke yem chechak lo je dake lake ni phai troxiang ni eviction ko sitame law and order ari denge ri to kargno ton responsible ari denge si police requisition amlo police banke nang pipedable je election of claim mo eviction no order take ben claim po sita nona banke election na nang li bom lo po la election hot ke nitum banke lason eviction pin banke nitum requisition na dunde po masi ada banke na dunde da la benitum kargno ton responsible banke tokelo ada police force apa SP van lu pielo jadi tum phan that sarthi phang cho long le eviction je phan itum phan requisition apni lapen PGR long le putha ke ni divaida club sub si all political party lapen song ke toan wala song ke toan organization ke toan lapen ke intellectual ke toan tum phan ni pada ni sia mai thalo karima tum mas konsil je phasi PGR alam penan budi sore chope choilo lapen ganotin na me budi sore amethang jongjung wa ke thekana mukha ke thekere tuman da me lang tum song gitu anda me budi sore chopi choi la so teng bensi ke raya bang la puino je dak ni mada theng thiblo je PGR bang ke la ke supreme court order la si supreme court order ben PGR ke la ke eviction back sita PGR eviction pusita la da bang ke langkaijan Judu koloni khan bosti ka eviction asan kali langkajan judu koloni khan bosti ka eviction ge hoda banke aphai kompik aton kombo dono amasi hola dake etum police tami requisition apilo pa suri thom pon seta etum banke jokchit unchit lo success chit jeta judu koloni lo banke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam police lapen ke Forest Department
pangrum pepen niltum ada election kita mutke secretary mukul kathar phanta harlong pen wana lapen ke ada kursi phan khototia usi phan ke apu barbang lata ke roilu nang tum social media long bakla suthi lasi lada ke aphai bang yoda ke haroga thong da play adon da pharo thong da play sta non daga bang ke adon lapen ke aphai ke suri kep suse lasi suri ke bang phan kiplung nai bang ke nilian sita pulo lake kachelle makam kali romro ki ju elamali lake it is not matter of jokes kujni honestly lake je iltum assam government apane tumpe apran ke chinki nang la ethe law and order el tumari te ngabi assam government ari ke situ hala tum force nang itu nang la nang pipen kroilo posila ti chonji laben ke bang suri thom pli police crpf leke la leke unji gani lada bang ke penana force na ko lasi lake apornanji lasi wala sota penan kese pen chenglo la penang tong ki matanan pa video lang de technology pin jana do bangta wala tanang ningjelo chiklo jon ni uni de tahai sita election na election na ko te election me ko ke a process assemble apani liota tham BGR ke lake ta declare ke British abo 1933 ani council declare la pen ke gazette notification ke 1946 wala da kenil gen hanga thela la pen ke Ladakh Assam grizin land mane BGR ek paso 1954 teng bensi emdun pu wala so bangke kache kroi ke lake 1954 1954 along si la so gazette notification klang do la so hud bangke Assam grazing regulation ek ateng bensi emdun pu wala so hud bangke lake CM ke lake ho se forcing terang fasa CM lapen ke chairman Karbala Autonomous Council disida disi ala ke CS bus latung si ala so ko assessor long cheperai lo la so cheperai tek penala ja Assam la so grazing land aye ka tek den CM la sinilian sita pula ala so mai hota je la ke apone lapen ke itung Karbala Autonomous Council pen ke order pe na people la so ni lelam cha tek men order pikla ngel la pen ke la so order te pen ke la dak SOP bonai nang di SOP mane guideline bonai nang di la so guideline ka bonai ke la ke bonai di la ke avsini ini ke chokte pen ang sta ni clear than de Karbala Autonomous Council long ke la dak ke hanga document sabi nonan david la si la so British out ki bikan alen sa documents an ke la ke isi ke North ke la dak ke Shillong lo isi ban ke la ke Dehradun lo do la si Shillong long tan nitum la haya documents ka per dia pan itum toya lo arne sin litum la haya ka survey agong dia bang ke la ke nitum la ke Google map panos kian la da bang ke la da original document bang ke nonan da Karbala Autonomous Council no non pugali la ke apran bang 1951 pen ba 1951 apran council avepin independent long le apran document nonan ta da ka ga biden la si la so hormu te vi nang lang la pen ke vi era phi la da ke tum la sab PGR document do ai phi la pen ke Supreme Court order lo la so te pen tum ma PGR ma ke la ke thangli pek ko la khang ni lo la ke thangli je ka thangli ji puta men la ke ningi pung ningi che ka mali matin nili waidak par sa pen da pachin la Karbiang ora tum la ke aron re pen ke do PGR long le ke thangli sida itu SOP do nai Buliram terang di poson sila dake sia sel tiana ko. Aponan ko ni. La sila so sel bang takar Karbala Autonomous Council pen tiaren. Order pielo lata. La pen ke silong la hai documents ka pangnum lam di panta ka pen na Karbala Autonomous Council pen hukum pielo. La pen ke kana nama ka survey. Ka survey da mi ka fulni circle la pen dokam circle da pielo. Sida la hai piera pista da il tuma banke il tuma rideng abam. Je il tuma sol lena documents banke pijar documents banke il tuma long nang. Lasi lason inut baini dharna dopo lada ka banke je Karbiang long monsam kape do thuye phat ta monsan ko mane suluk suda monsan kapa be ye phat suluk suda kape do thuye phat si inut baini asong tum iklem ni thang asong men pe inut baini tum ke thekeri ka chekrong tum be thang jong le ke long ye phat lasi laso bang iklem nang il tum nama thalo
dia autonomous state movement 1986 pen itu claim lo dia itu claim pick lo empregamen pen itu claim lo kici gijang nunda dulu bang phalo thop da sose abake arm struggle korilo mane ke je itum ke hele ke out kachi song men se autonomous state banji political power come from barrel of dagar autonomous state gandhi from the hele out banji lasi UPDS can be ke kipiap tanang klang helia songod la ben ke ko UPDS tanang klang lo song trok atum hele ke out militant sundanang klang sita penan la sopil thei pen kachikak nang na dulu charchi malong atai be pin pe bang pikerai si la sopil thei pen ti onang lo lake alang tum ke punang ke porma ok jun prantum jongjung ga chopong ajo ini pensi ili tum la sopil thei pen kim on do piklo 100 hours 200 hours phone call kurilo 15 days phone dolo 7 days phone call kurilo 10 days phone call kurilo la pen de along pen da pass me ke kai pen chenglo dolong me kai pen chenglo office me kai la da jakas hoda movement hota me that 56 crore Karbi Anglong property kaino Karbi Anglong property kita mana Karbi Anglong asset lo lagi Karbi Anglong asset school ahemi kai penceng lo community hall me kai penceng lo lapen dolong me kai penceng lo office me kai penceng lo bus me kai penceng lo Karbi Anglong a property bagai kelo lasi lahaya history dari tum teklong kici ke jaga to pik lo rahor sinar son tame hemprega men si la sopil theben kita nang sudah pinyanita hemprek nanda long bela ta hemprek yang nani kada pulo ing tonang ni hemprek long letik tum sanang ni hemprek ta hang bom nang ji la pen development akaya akama sai yang deng kai tum claim bom nang ji PGR ta ing tonte pulo ben ing tonte claim vekti sera la som je inu baine tum mithar jongjung le kilong ye phansi councilor dharna nai claim yang ni sita clearly jipu Jadi Karbi Autonomous Council pen PGR ke state government ang support unde pulongte law and order itu manang support unde pulongte ditungke ke claim unila ani sita nili cher nona lam gali lake ani sita nili meeting long na niji lasi PGR ke claim nani aronen pe ke dota claim nili to ani sita nili waida class pen pachil ke khan busti judu koloni la pen ke hola Lahore yana lo nange do tu narone pada ke khai komo ajum komo adon komo pose itungge je song tu manang ni pin pen jingwai jingsai se pin pen budi suri choki choi che pin pen Karbi Autonomous Council mate tin Karbi pen lem der te daga bangke il tu mange kachingwai nang hangnan ko ke adon na dopi aphai dopi la pen ke abang fuda dopi lasi laki men li kathangli je hom ben itum ladak tingwai chisa claim step by step claim lagi lasi nilikan biang long rak tu mangga chuni ria bagi social media non penana tum tok topic pi nililango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT ka pen misuse tu mangge nili case bipo kapene bi ban sikang nang ipan di buri etela ke aron repen lason misuse kori belum te la ke social media long tamena tu dipitap dipipru je ladak alang tum inur bahini la social media lo ke ther lai da ni tu thek long lo Facebook la be Instagram long lai ke ther social media long ta lai thek long la sila IT ka teng pen la so teng a role no teng pen yes ke pia phatsi ni da siklo etini li claim li pupe claim ji ko la ke sarthi phang cholong le pen PGR long le pa la da ke pangui dang ni sarthi phang cholong le ta claim po jita le tum requisition kilo police na lasi election api nang pipo busi non ke nang pipi state government kali central government kali along a peg state anda min non bang ke election or ke la bang ke eviction asa ending ke claim click busi alang tumpang dak pon lasi nilina to media hoi pen ka chuni ria bang ke lason itum ke kom hak tijum hak akar bi atum yong si itum long si kai ke ta ka chi putot kai ke ta itum mong yong si kai ke ta la hai mane ili tumang bong si kachijong tap kachijong pru kachi sorsa tap lok de lake ili tumbang ke paprang nude nili pujia bangke wala dan non inur bahine tum ton fro chon akapre ke pupe non ke Karbi intellectual teman ke nije ke song ke tuan sa chinge la pen la so PGR la so ke claim back asa yang denge claim ke la dat professor harna ke to
lapen procession gitu, lapen memorandum ki pidam, da kirunia long procession gitu, lapen tipu long dharna gitu, nilifan memorandum na pi, dongka sarkul pilong memorandum pi lapen arenge sobe, hola tung manke ni tung cingki jetan pensi, kaita apa ni non ni pai krisi, alang tuman official ni tung hang, alang tuman official hang agency, lapen ke KNC, lapen KSA Jameson dimung tuma grup anili official baji krisi sinili tembaralo lahai koson ska pichun jima la PGR pen chenglok la pen ke autonomous serum abumben pen chenglok koson si hemprek pen chenglok ka pichun jima lahai pu thakta alak tum memorandum nang piatek pen itun koson si kaching bai ting saima kargala autonomous council long nili official leta lang pajit tingki je than men sidara kamla chun jima nar juje pin ben council lo Councilor thing Thana ke to Philippines ale tuima pini mun living example Manipur lo jadak Manipuri pen la pen kukietu maite pen kukietu ma chobong pini annai samselang nikan si parer 1,000 crores ne ada ke loss munira pai ke chi suri sita sose nanai samunila ladong inu bani tum kirima lason abang ke ni claim karbiang long monsanto nanji Monsanto lo pronte kacik thura sayang ding tu kecok til tu platform do chupekeng na hala so chupekeng na bini pulongte ala tu ni tu man clear vision man arjuno akola sartibangcho sopo la pen ke sartibangcho ala hemson ko din amun pi ala biren tangcho pen maluki ti sopi ala tu menge iya me chengki moilo jethan moilo Jathan mo isin itung ke sonson force available po la si election na pisi claim po o chok sar na do election na pile claim na choklo hala tum ke along le bino me po tum ben ke karjlo to nomas council ye momor sing so ke ai bang sida hola komane political jongjunga le ke NGF tum ben ke da dharna na dui council lo BJR along le apta la si ni to ke pan ke la son council lo jingwa pin pe lam sampen cingwai vipin alang tum ke ther ke hapen la son si ke claim asang ding claim mom lo pulong te la bakke nilike la so sang ding ban ke claim long cingwai nang cing sai na cingki je than na la so sang ding ke choki ako ke cingki je than men si choki autonomous state nili pulumat itu minuwe MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha Pala Lok Sabha Rajya Sabha panggung pet 700 plus MP. La so autonomous state bill ponji te cabinet decision NNG. Cabinet decision and but President of India bang ke SN pinangla. La si speaker bang ke business of lease along thapon po. Business of lease along thapon po. Lok Sabha long debate po. Debate te la fie bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass po. He dake ruling company tumsi cabinet ate pen governor President of India SN cabinet pen si bill ke pon ke. Pass back po. Lok Sabha pass date pe pita po Rajya Sabha pass dangla. Rajya Sabha pass date pe na pisi Lok Sabha Rajya Sabha pass date basi ile dumda article 244 ke lo. India na constitution long ke do se ta lata bang lake political decision lake. Nili mithangi lake nili ke Supreme Court long case pi pulo autonomous state putha. Supreme Court long case pi na ye constitution long do ko puka apole people to autonomous state long de ke. Amasi hoda top 5 Supreme Court aloya pasi jingkilo. Jingki si karbi bona ameneja apansi chesong kathar pasi appointment yan lo. Peon si beta ini kacing kita ala daka PC 2,50,000 ata drop and skipina. PC 5 lakh spend jingkilo api bangke lake political decision. Ete constitution no ketok do maybe la bangke must be pukali lasi must be pukali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision. Lasi inut banya tum political alle ke ong ye pak aniseta ninginge je paragraph 2 ben sub paragraph 7 paragraph 2 ben sub paragraph 7 paragraph 2 ben sub paragraph 7 ala je council song claim council song ke lata ke laso separate electoral rules ka tiap je William se waida klasa per pachini lo council ke tum laso PIL ke si piateng per ni tum a committee saying lo a committee chairman ke Mohor Singh team
a committee member secretary ke Alvin Teron lo dake Dr. Joyintu Rong Pi Penceng lo, Dr. Mansing Rong Pi Penceng lo, Dr. Dharam Singh Teron Penceng lo, Dr. Robinson Teron University di Fucampasa Professor Noni Kalilo la penke ala Bernard Rong Phar Penceng lo, Nubin Terang Penceng lo ex principal, Sarthi Rong Hi Penceng lo, ki arong ceboye lo hidina Rong Pi alang rumsia committee saying si ne latung jingwai lo jalo buten to depan hek do book nang submit lo la soteng mit isi resolution en lo isi date pen ke ko nili session long pass lo session long chepare date pen apike governor long pathai det governor mang the article 164 ate pen je council of minister addition sin ke declare ji ade nitung ke governor ke lake autonomous council ya guardian chana governor pan hukum ki piu na bangke lake state government lasi pada hill serialong alopili dapno hala so minister bang sumrong hang ke hailo along dami file nang li lo kusitang nili sumrong hang ke hai pada suning li lang lo so la so pon nang approve de noti nil tung beda lo so Omar Singh Tisona na candidate lo la pen ke ko em lo la pen ke ko Lung Singh Tero Richard Tok bi kachirong pipi baido nil tung dam lo je nang approve de no approve as per ECD shop and issue accordingly bullet nang tok de no governor banpu bang claim ke deke ame thanga che admit no rotom terang la pen ke hola litsong unda dol ke sumo hang lo chingwai ke ni hola LR kan commissioner ban pothai da law department ban pothai da BPM itu manai koi kilo itung ke PIL ke sipete intum claim lo lage lasi lason council sor claim ke de tuliram no hang claim ke de laso karbiang longrat pan papang hunang 1986 a movement asono ke ni likai ja puelo repeat nang nelo karbi yang nang mong sika chicho ka jite ke hang ni karbi lo phang si hempre ke hang karbi khai phang si ke hang kalima datnya karbi phang si ke hang ki karbi yang long ra phang si ke hang engke karbi yang sika chicho ka jite karbi yang sika chu boycott karbi yang si hemrit ka chi free karbi yang sika chicho ka jite apran ke tam nang dolo lo so pilo ke nidum karbi lo chali song nidum kan claim rapper Omar Singh Tisona ke gela karbi lo chali song inglong for president lo Bobon Sondro Rong hang la ke general secretary lo kon rong pi diren rong pi Surya Jan central committee tum akering amasi ala sorge apran endaro karbiyan ngano lata lasi 1986 ka son I am break hang ge tum repeat nang nilo puni ni kaja pura em break ka itu hang nang development kam na claim na em break hang kule chiputore em break pen ke laso em break hang pen ke political ali enang nilo yokta nilinang to media hoi pen skani yelo autonomous state abu ke longjia pan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bangke laso ali bang ju enang ne hempregamen pen ke ni pan butang jogno punang ne lo sedani lipu era sonsi hemprega ili tum hang bom na deployment kam da claim bom na taben team kar benglong ta hemprega hangun bom ji sida hemprega hang pen ni tum ke insam jin me sangji insam jin me sangji kacho bhong chawrum pen li hele kaman pen kali kaching ki ke chethan convince pen si hempreg ta pelong ji ako hempreg long le tik ni tum ting ga biang long ke sang si kap jingwai jing sai pen si kaching ki ke chethan pen si hempreg ta pelong ne la pen jara sayang deng ta me la bijar biar ne be chingki chethan pen si pachun nang ji kacho bhong ga churi pen kali la sinang tum media hoi pen ilina chuni ri long la son asayang deng ke kar biang long arat ke doan ba chuning ri lo la sona sayang ding mane claim de dane itu monsan si dane monsan do lok long ta kapre ka chin thura sayang ding ta itu claim ponok po lancho acha sir ithei lam ar to start thei phangcho along leke 7 March ni se eviction po si em Omar Singh Tisona hala so lasi mo hata nil clear sana sar thei phangcho long leke ni phai tropsi atumi patumi eviction ji po eviction po eviction se dera joining si pini che song na kop lo nah interest ko pini mat tarang ko na chini je se serenani eviction po kulon itum police requisition nang ki ada kat thalai dapat police requisition SP pan itum constable kielo ta kieta police nang pinung deda lagi election dokok election afising itum nang musi la si election deten itum thalai lek choklo